Hello guys, welcome back to this channel KHASI Free Fire Information. Saya sen ke Free Fire ke lawan rabiang yang ni ke new event ya ke bang ilaban yo ikhtiar free te bat haswabangin yo yakni haswabangin page ki ide ikhtiar ke bangin yo nang ne bat kumnong ilaban yo ikne te na karpar phi ba pin like bat subscribe ikne ka channel te claim na pin slam show tungin page ik video. Te mentang in kolak yakne bar in page kolak shwa kane ngin login first login ngin ya kane bat last ngi login ngin ya bounty token bat haden kata ngin ya kane ke loot box kane ke loot box ngin login sans ngin login ngin ya kane te page pat ya kane ke ba ki amta ke kane kene kedai ka dapim tip kai kene ngani tu phi kene kedai ka ba kato ka bangi side bread shalobi bat sa open hang ne ngin yo diamond ne gold coin te lara phi kwa ban ra shalobi su equip nang ne bat select shalobi bread shalobi sa jet diamond gold coin te pidan box te pinyo ki diamond te snow box te pinyo tang gold coin hi mintangan persancer hane pek ya tang gold coin so tingkane ni bakadai te tang kene ki video bat sakaweng kwa ban kli primano san napang jung fi bala kena ban pek kene ba ngila ban mentang ngila ban pek ya ka map ngila ban tip kai ka map ka kabangin la kai dak ba pek nang ne pek kene ke muda nang ne ngili ilut dak da ai purgatory ru kan ni purgatory da ai kad ba aru ngin tip ba nang ne pek ke muda te le ini kan ke muda la sok haban pek ke map suatu ngila ban inda ngila ban tip ke map ke ngila ka handai mentang ngila tip ke map ke ngila ka te minta friend tang video KHUBLEI. See you next video.